Reka nkwifurize gukomeza kugira igicamunsi cyiza ukomeza kubana natwe mu migano n'amakuru bya Impuguke Info. Nitwa Niyonizera Mustafa Emmanuel nje makuru agezweho muri amasaha igicamunsi cyo kuri uyu wa kane. Mu makuru tugiye kugarukaho ndakubwira ko Obasanjo yageze kwa Tshisekedi nyuma yo kuva muri village Urugwiro i Kigali. PSF Irubavu yarinze abikorera bishe abari abakiriya babo mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi. Hanyuma kandi ndakubwira ko General Muhozi yananuye uwahoze ari intasi nkuru ya UPDF. Turaza kureba uko bimeze yamwohereje ibyo ngibyo ndabigufitiye muri aya makuru. Mu gihugu cya Kenya byibuze abantu 8 biciwe mu myigaragambyo yongeye kubura ku munsi w'ejo hashize kuwa gatatu. Mu gihe kandi nza kukubwira ko kuri ubu ngubu baganiriye ku buryo bagiye gukora DNA y'impimbano z'abantu. Turaza nabyo kubigarukaho. Mwayikaze muri aya makuru. Turi ku mbuga nkoranyambaga zirimo Facebook ndetse na YouTube, wandikamo Impuguke Info ugahita utubona neza cyane 5/5. Hanyuma kandi unyuze kuri wa3 Impuguke uratubona ibintu bigakomeza kugenda biba byiza cyane. Ni wa3 Impuguke.com. Reka dutumikira abadutumye tugaruke mu kanya mu buryo burambuye. Abantu benshi cyane rero bakomezaga kugenda bambwira ngo Jesco izo bipango ni gute dushobora kuba twabona uburyo bwo kujya kwiga hanze. Reka nze mbabwira uburyo bwiza bwo kujya kwiga hanze. Ariko igihugu ngiye kubabwira amaginga aya ngaya ni mu gihugu cy'Ubushinwa. Nta experience mbifitemo uburyo nakubwiramo ngo visa bayibona barya babigenza barya bagira bate, ariko reka nkurangira abantu bagiye kugufasha muri ibi bintu. Hamagara ino nimero ubona ahangaha, uhamagare abitwa The Planet School Services bagufasha. Bo ni nk'umurabyo ushiduka ugeze mu Bushinwa. Bahamagare bagufasha wongere skills na knowledge. Isaro Maize Flour, iyi ni akawunga nimero ya mbere abayiteguriye ku mafunguro bayikurira ingofero. Baturage mwifuza gucukubira n'imirire mibi ndetse mugahorana imbaraga mu mubiri, mbayitemo kutabura kawunga yitwa Isaro ku mafunguro yanyu. Akarusho kandi nuko ari kawunga yahawe icyemezo cy'ubuziranenge n'ikigo gishinzwe ubuziranenge mu Rwanda, Rwanda Standard Board. Kawunga y'Isaro murayisanga ku maduka atandukanye mu gihugu. Abifuza kurangura namwe nimudusange ku ruganda rwacu ruherereye mu Kisaro mu karere ka Rulindo, cyangwa muduhamagare kuri 0788 65 14 68 tuyikugereza aho wifuza. Isaro Maize Flour, umwimerere w'ibigori by'iwacu. Reka nkwikaze mu makuru arambuye kuri amasaha y'igicamunsi yo kuri wa kane tariki 26 Kamena 2025. Obasanjo yageze kwa Tshisekedi nyuma yo kuva muri village Urugwiro i Kigali. Icyo nagwa nuko Olusegun Obasanjo wahoze ari perezida w'igihugu cya Nigeria kuri uyu wa gatatu tariki 25 Kamena 2025. Icyo nagwa nuko yakiriwe ndetse agirana ibiganiro na perezida Repubulika Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi. Uyu mukambwe yakiriwe kwa Tshisekedi nyuma amasaha make avuye muri village Urugwiro i Kigali, aho yari yakiriwe ndetse yagirana ibiganiro na perezida Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Obasanjo numwe mu bahoze rero ari abahuza bashizweho n'imiryango East African Community ndetse na SADC kugira ngo bafashe abanyekongo gukemura ibibazo by'amakimbirane byatumye bamwe muri bo bafata intwaro biciye muri gahunda y'ibiganiro bya Nairobi. Ni inshingano asangiye na Uhuru Kenyatta wahoze ari perezida w'igihugu cya Kenya. Harimo kandi Clement Maternete wahoze ari perezida wa Afrika y'Epfo. Harimo kandi Catherine Samapanza wigeze kuba perezida w'inzibacyuho ya Centrafrica. Harimo kandi Sahle-Work Zewde wahoze ari perezida w'igihugu cya Ethiopia. Perezidansi ya Repubulika Demokarasi ya Kongo yatangaje ko Obasanjo na Tshisekedi bamaze amasaha agera kuri 2 baganira. Uyu mukambwe yashimangiye ko Kigali na Kinshasa rero yagenzwaga no gushaka icyatuma amakimbirane hagati y'igihugu cy'u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo ahagarara.
yagize ati turi gushakisha uburyo bwose bushoboka ku kibazo kiri hagati y'u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo kugira ngo hatabaho ihangana rya gisirikare ndetse n'urugomo. Ibiganiro nagiranye n'abavandimwe banje bombi yaba u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo biri mu nzira nziza. Obasanjo yunzemo ko nyuma ya Kigali na Kinshasa agomba gukomereza i Rome muri Togo, agomba guhura ndetse akanaha raporo Perezida Faulu Gnassingbe akaba ari uyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe kuri ubu ngubu nyine unabarizwamo ibibazo biri hagati y'u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo, akaba afite n'inshingano zo kuba umuhuza muri ibyo bibazo. Nashimiye kandi gahunda zose ziri gukorwa kugira ngo ari amakimbirane ahagarare, by'umwihariko mu biganiro biyobowe na Qatar ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu gitondo mu masaha ya kare twaza tubabwira ko Perezida ya Amerika Donald Trump yatangaje ko kuri gatanu bishaka ko u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo baza kuba basinyana amasezerano, noneho ibintu bikaba byajya mu buryo. Reka tuve aho ngaho nkubwira yandi makuru ari kuvugwa, twerekeze mu karere ka Rubavu mu ntara y'Iburengerazuba bw'u Rwanda. PSF yanenze abikorera bishe abakiriya babo. Abikorera bo mu ntara y'Iburengerazuba bibutse bagenzi babo bishwe muri jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, banenga politike babibyemo Abanyarwanda amacakubiri kugeza bacitsemo ibice, aho abikorera bishe Abatutsi bari abakiriya babo hariya muri kiriya gikorwa nyine cya jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Iki gikorwa cyabereye mu karere ka Rubavu ku rwibutso rwa jenoside rwa Kanzenze mu Bigogwe, rushyinguyemo abasaga 9,000 n'abantu 35 bazize jenoside muri icyo gice. Perezida w'ibuka mu karere ka Rubavu Bwana Mbarushimana Gerard avuga ko nyine abateguye jenoside bifuzaga kumara Abatutsi ariko ntibabishobore kubera Abanyarwanda bakundaga igihugu kandi arabifuzaga kubaka igihugu gihuriye ku bumwe bw'Abanyarwanda. Ashimira ingabo zaho za RPA zatanze ubuzima bwazo kugira ngo Abatutsi barimo kwicwa nyine babe bashobora gutabarwa, kandi icyo nakubwira. Uyu witwa Mbarushimana Gerard perezida w'ibuka mu karere ka Rubavu yagize ati ingabo zaho zari za RPA dufitanye igihango, mwabuze ingingo zanyu murakora Abatutsi bari kwicwa, dufitanye igihango kuko mwaturokoye imipanga yari yibasiye amajosi yacu, ntituzabibagirwa ubwitange bwanyu, abo mwarokoye turabashima, abo turibo kandi ubu ngubu twarashibutse. Akariko yagendaga atangaza. Mbarushimana avuga ko mu karere ka Rubavu ari imiryango 48 abikorera baze jenoside imaze kumenyekana, muri bo harimo abari Abahutu bazizwa gushaka ko nyine bashatse Abatutsi kazi bishwe nabo barakoreshaga ubucuruzi ndetse we na bagenzi babo bari nyine bagaragara ko nyine batari bashigikiye ibikorwa by'ubwicanyi. Akomeza avuga ko kandi bishwe nyuma y'ihohoterwa rikomeye bakorewe aho ngaho ndetse we no gusahurwa imitungo yabo. Perezida wa PSF Ernest Nkurunziza avuga ko jenoside yakorewe Abatutsi yateguwe na leta ariho, ndetse we yigisha abaturage ko nyine Umuhutu akwiye kwica Umututsi ko atari icyaha. Guverineri w'intara y'Iburengerazuba Nibitura Jean Bosco yihanganishije abarokotse jenoside yakorewe Abatutsi kuri ubu ngubu n'abatewe n'ibikomere by'iyi jenoside. Ababwira ko kandi kuri ubu ngubu nyine ibikorwa nk'ibi ngibi nyine bitazongera kubaho ukundi. Icyo nakora nuko abikora mu ntara y'Iburengerazuba batanze inka ariko nyine bagatanga n'igishoro ku miryango y'abarokotse jenoside yakorewe Abatutsi. Kansirida Mukaruriba umubyeyi w'imyaka 50 warokotse jenoside yakorewe Abatutsi ahawe igishoro cy'amafaranga 500,000. Avuga ko arasanzwe afite igishoro cy'ibihumbi 100 ariko nyine akaba yarahoraga ahomba, karicyo nakubwira. Yagize ati ibibazo by'ubukene nari mfite ubu ngubu biragabanyutse, ngiye gutera imbere nk'abandi, ubu igishoro kigiye kunguka naho kandi ibihumbi 100 nabyo nari mfite nta kamaro byagiraga, ariko ubu ngubu ndizera ko ibintu bizagenda neza.
Ndagijimana Innocent warwanya urugamba rwo kubohora igihugu guhagarika jenoside yakorewe abatutsi avuga ko nyine atababajwe nuko yakomerekeye mu rugamba, agira ati muri Mata 1994 narijari mu rugamba rwo guhagarika jenoside. Uyu munsi iyo nsubije amaso inyuma urugamba twagwanye nshimishwa n'ibikorwa twakoze byo kurokora abatutsi ndetse no kubohora igihugu nk'abandi mu gihugu cy'ababyeyi. Icyo nakubwira nuko kandi Ndagijimana wakomeretse mu mwaka wa 2002 afite ipeti rya kaporari avuga ko urugamba rwo kubohora igihugu yashoboye kurusoza ari muzima, ariko nyine nyuma yuko hakomeje izindi ntambara harimo iz'abacengezi nyine no gucyura impunzi z'abanyarwanda zari zarafashwe burwate na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Akacyo nakubwira kuri iyi ngingo nkuko mbona Kigali Today yakomeje kugenda ibyandika. Reka tuve aho ngaho nkubwire ayandi makuru ari kuvugwa by'umwihariko twerekeze mu gihugu cya Uganda. General Muhoozi yananuye wahoze ari inasi nkuru ya UPDF ndetse we anayohereza mu gihugu cy'u Burundi. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba yohereje Major General James Birungi wahoze kuri urwego rushinzwe ubutasi mu gisirikare cya Uganda kuba nyine yamwohereje mu gihugu cy'u Burundi gukorerayo. Birungi yayoboye CMI hagati y'umwaka 2024 na 2025 ubwo yasimburaga kuri izi nshingano Major General Albert Kandiho mbere yuko nyine agezwe umuyobozi wa division y'ingabo zishinzwe kurwanira mu misozi miremire mu gihugu cya Uganda. Mbere yo kuba umuyobozi wa CMI, Birungi yari yaragiye gukora izindi nshingano zikomeye mu gisirikare zirimo ko umuyobozi w'umutwe w'ingabo zidasanzwe uzwi nka Special Force Command. Icyo nakubwira kandi nuko kuwa gatatu nibwo General Muhoozi yamuhinduriye inshingano amwohereza mu gihugu cy'u Burundi, agiye kuba nyine ushinzwe ibikorwa bya gisirikare defense attack muri ambasade ya Uganda hariya i Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi. Birungi yasimbuye kuri izi nshingano Brigadier General Simoni Okani utegerejwe guhabwa inshingano zo kuyobora division y'ingabo zirwanira mu misozi miremire. Yari amaze amezi 2 yonyine kuko nyine kuri ngo yaje kuza kuba nyine izi nshingano azamburwa zigabwa Brigadier General Paul Muwongi wari umwongereje. Major General James Birungi yoherejwe mu gihugu cy'u Burundi mu gisirikare cya Uganda. Hari abasirikare babiri barimo Major Colonel Kimaze rero nawe urimo amaze iminsi ari gukorwaho iperereza kubera ibikorwa bigamije guhungabanya igihugu. Amakuru avuga ko bari abofisiye bakuru bombi basanzwe ari abantu ba hafi uyu mujenerali. Hanyuma kandi mu yandi makuru ari kuvugwa muri amasaha y'igicamunsi twerekeze mu gihugu cya Kenya. Byibuza abantu 8 biciwe mu myigaragambyo yongeye kubura kuri wa gatatu tariki 25 nibura abantu 8 bishwe igihumbi n'ibihumbi byabigabezaga imihanda nyine kugira ngo byizize umwaka ushize abayeho imyigaragambyo yiciwemo abantu benshi. Ni imyigaragambyo ivuga ko rero icyo gihe yagaragayemo abapolisi bambaye imyenda ya gisivili barasa abigaragambya ndetse we bamagana leta. Iyi mibare yatanzwe n'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Amnesty International uvuga ko byibuze abantu 16 bapfuye. Kuri uyu wa gatatu abayobozi ba Kenya bari bafunze inteko nshinga amategeko n'ibiro bya perezida hariya i Nairobi ndetse we babujije gutangaza imbona nkubona imyigaragambyo nk'uko nyine bitangazwa n'ibinyamakuru bitandukanye byo mu gihugu cya Kenya. Komisiyo y'igihugu ishinzwe uburenganzira bwa muntu mu gihugu cya Kenya ivuga ko nibura impfu zose bigaragara ko nyine zatewe n'ibikomere by'amasasu. Hagati aho ngaho kandi uyu muryango wongeye ko byibuze abantu 61 batawe muri yombi hariya mu gihugu cyose. Mu kwezi kwa gatandatu umwaka ushize byibuze abantu 60 barapfuye ubwo nyine abashinzwe umutekano bagonganaga n'abigaragambyaga, hanyuma nyine bakaza kuba bigavuga ko nyine byatewe n'imisoro yari yakajijwe ikazamurwa.
mu gihe imyigaragambyo y'umwaka ushize yaje kugabanyuka nyuma y'aho Perezida William Ruto agaritse umushinga w'itegeko ryo kongera imisoro ritavuzweho rumwe. Uburakari bw'abaturage guhohotera n'abapolisi buracyari bwinshi muri icyo gihugu. Urupfu rw'umwe mu bantu rero bahariya w'umubloga wari umaze igihe nyine ari mu maboko ya polisi mu ntangiriro z'ukwezi gushize nyine biri mu byatumye abaturage bakomeza kugira uburakari. Aricyo nakubwira kuri iyi ngingo. Hanyuma kandi abahanga batangiye gukora DNA impimbano z'abantu. Icyo nakora nuko imirimo yatangiye ku mushinga utavugwa rumwe wo gukora ibice byubaka ubuzima bwa muntu, aho nyine bahereye kuri zero. Ubuvumbuzi byiteze ko nyine buza kuba bwaba ubwa mbere kuri iyi si ya rurema. Ubushakashatsi nk'ubu bwari kuzaba nyine hagati y'igihe kirekire kubera impungenge zishobora kuba ku bana bemererwa muri ubu buryo cyangwa se impinduka zitunguranye zaje kuza kwa nyine abenshi bakomeza kwibaza ibyazo. Ariko kuri ubu ngubu umuryango munini w'ubuvuzi kuri isi ya rurema witwa Wellcome Trust watanze miliyoni 10 z'amapawundi yo gutangira uyu mushinga, avuga ko ufite ubushobozi bwo gukora ibyiza byinshi kuruta kwangiza ndetse no kwihutisha kuvura indwara nyinshi zidakira. Dr. Julian Sare wo muri laboratoire yo mu gihugu cya Cambridge yabwiye rero ikinyamakuru BBC ko uyu mushinga w'ubushakashatsi ari intambwe ikomeye izaba itewe ku bijyanye rero n'ibinyabuzima. Ati turimo kureba uburyo bwo kuvura ndetse no kureba imibereho y'abantu uko basaza, bizatuma basaza neza bafite indwara nke kuruta uko rero bakura bazifite. Akaricyo yagendaga avuga. Ariko nanone abanenga ibingibi batinya ubushakashatsi bwafungurira inzira abashakashatsi bakwitonda bagashaka kurema abantu rero mu buryo bundi kandi ibyo bintu bitari bikwiye. Ibisobanuro birambuye kuri umushinga byawe BBC gahuza miryango isabukwa imyaka 25 y'umushinga Human Genome. Kuri ubu nyine ukaba warashushanyije mu icyo nakwita nka molecule ya DNA y'abantu kandi nyine watewe inkunga na Wellcome Trust. Kuri ubu nyine ukaba wararangiye. Ninanga nsoreje amakuru yaragezweho kuri kino gicamunsi cyo kuri uyu wa kane tariki ya 26 ukwezi kwa Kamena mwaka 2025. Nitwa Niyonizera Mustafa Emmanuel ndisango y'amakuru ni mu masaha y'umugoroba. Jean Bosco abayisenga araza kuba ageze ahanga kugira ngo nawe mubane mu masaha y'ijoro makuru araba agezweho. Ubwo ngiye tuzasura ku munsi w'ejo mu gitondo ku saa 9 mbwo tuzaba tureba byinshi zaba byaraye bivugwa by'umwihariko muri iri joro ryo kuri uyu wa kane. Ubwo ngo ndagushimiye cyane uri mu Rwanda, uri hanze y'u Rwanda umva ururimi rw'ikinyarwanda. Twisere ko we wabanye natwe ukomeza kugira ibihe byiza. Ushaka kudukurikirana kandi unyuze kuri y3.impuguke.com mu gihe kandi ku muyoboro wa YouTube, kuri Facebook, kuri X ndetse yewe no kuri Vidimenta hose ushaka kwandikamo impuguke info ugahita tubona neza cyane. Turakabakaba hafi ibihumbi 10.